кайрык, көңүлдөн түнөк тапкан кайрык, биз эңсеген, биз күткөн кайрык. Адамзатты аруулукка жетелеп, ушул ааламды аман сактаган музыка. Кылым жаша музыка. Jamalın günüdey jarkıp, nurunu çaçıp, açılgan jaz gülündey jıtın ankıp. Süylebey ırdap jatkan ününden ay, jatkanday torgoy sayrap, jatkanday torgoy sayrap, bulbulu tangşıp. Süylebey ırdap jatkan ününden ay, jatkanday torgoy sayrap, jatkanday torgoy sayrap, bulbulu tangşıp. Sen oylop özümçele uvaramın, jakşı söz uğup kaçan kubanamın. Bu menin yüreğimdin ötünüçü, altının kabıl alıcı, altının kabıl alıcı suranamın. Bu menin yüreğimdin ötünüçü, altının kabıl alıcı, altının kabıl alıcı suranamın. Oydu kursalıktı getir albay, körgönde seni tiktey közümde albay. Aysın mı sen gökteki kantibi cetem, tağdırın kıynadı o, tağdırın kıynadı o, öçü barday. Aysın mı sen gökteki kantibi cetem, tağdırın kıynadı o, tağdırın kıynadı o, öçün barday. Tağdırın kıynadı o, tağdırın kıynadı o, öçün barday. Саватар Исаков. Сан ойго батып, санаадан, учкул кыялдан, улуу үмүттөн, изги тилектен көөдөнгө батпай жирелген сезим менен кайрык издеп, ата журт койнунда ажайып кооздукка жар салам деген Саватар Исаков. Sunsam da kolum jetpegen, sulular öptüt kök menen, uzatıp kala beremin, ularlar uçkan böksödön. Sananın öppey aralın, sarı gül sunup kalamın. Kölö kögün aylanat, kömüskö ketip karanı, kölö kögün aylanat, kömüskö ketip karanı. Muz bolup kırda uyugan,
Muzdaq jel soğut kıyıdan, Delebe kozgop turganda, Demine senin sıyınan. Kirpikte çayı jaş dolup, Ketkensi suyum taş bolup. Çoңзолор жолду тосушат, чокуга бийик маш болуп. Çoңзолор жолду тосушат, чокуга бийик маш болуп. Kanatsız izdep tabanbı, Katalbay jolsuz kalanbı. Özgöçe biyik süyütmün, Özündün bilbey çamamdı. Karasam gözüm karıgıp, Karanın görbey talıgıp. Akkunu süyüp aldım bu, Attin ay kız dep jalınıp. Akkunu süyüp aldım bu, Attin ay kız dep janılıp. Akkunu süyüp aldım bu, Attin ay kız dep janılıp. Akkunu süyüp aldım bu, Attin ay kız dep janılıp. Көк жүзүнө көз чаптырган баланын кыялы кыйырды кыдырчу. Мен да ушул радиодо жаңырган мукам кайрыкты эл алдына алып чыксам, аккордеон кармасам деген ой келер замат тынч алып уктай албады. Эл арасында ырдай коюп жүргөнү менен көңүлү бир нерсеге толбоду. Эмнеси болсо да музыкалык билим алсам, аккордеондо ойногонду үйрөнсөм деген 4-класстын окуучусу ата-энесине айтпай үйүнөн качып Чалдыбар орто мектебине жөнөдү. Чалдыбар мектеп интернатына 4-класстан барып калдым. Акта бир Иса Карагулов деген агай бар экен, баянист. Жакшы ойногон агай экен. Ошо интернатка барып, жатак мектебиде. Ошол жерден жүрүп, айдагы кружокторуна катышып, агайдын тарткандарын карап, мен ушундай баянист тартсам деген тилек болду да, кантип ойнойм. Бир күнү агайдан ачкычын сурап, агай, тамактан кийин ачкычыңызды бересизби? Музыкалык комнатадан ачкычын. Үйрөнөйүн деп. Ага сен анагы тамчыдай, денедеги сүтүң менен деген ак суайдын баш жагына эле келтирип, нар жагын таппайм да. Ошону бир күн кечке отуруп тарта албагайм. Ошо мен түнкү саат 10 болуп калган экен. Жатууга мезгил болгон. Мен дагы бир сыра кайталам деп отурушум. Түнкү саат 12 токтоп калып турдум. Баян төшүмдө, диван үстүндө токтоп калдым. Түшүмдө мен тарта албай аткан оон эмес, башка оондар тартып жүрдүм да. Баягы кызда бир аян деп коет го, ошондо аян болду. Туруп эле ошо саат, түнкү карасам саат 3:30 экен. Ошо жана тамчыдай эмес, башка оондар тартып кеттим ошол эле. Canımdı casol bolup aydap kettin jayılgan çaşlarına baylap kettin sıyqırçı sığan kızday bir görünüp sızdatıp jürөгүmdü
жайлап кеттің. Сыздатып жүрегімді, сыздатып жүрегімді жайлап кеттің. Жолығып темір жүрген тағып кеттің. Жолыма қыл көпірі салып кеттің. Жорығың жоболыңды түгіңгір ай. Жоқ жерден убалыма қалып кеттің. Жоқ жерден убалыма, жоқ жерден убалыма қалып кеттің. Сандыққа сырларыңды қатып кеттің. Санамды сан бөлінтіп шашып кеттің. Қапилет бір көрінген қай берендей, қаролғы иліндірбе қачып кеттің. Қаролғы иліндірбе қачып кеттің. Қапилет бір көрінген қай берендей, қаректин оғыменен, қаректин оғыменен аттып кеттің. 84 жылдары екен, 84 жылдары Рысбай Абдықадыров біздің айылға колхоз болчу, колхозда концерт қойып келіп қашты. Асанғали Керімбай екеуі. Ошолордун бағы чында бағы чоң кишини көргөндө сүрдө болот экен. Ошондо мен клубтун жетекчиси болгондон кийин коноктоп калдым. Коноктоп калган ошондо ушундай деп бағы сунуш кылдым да. Айткан тиги парторгдор айтып калды. Бу бала да бизде зап клуб болуп иштейт. Бу да ушундай чымындары бар деп. Анан кийин у кишинин астында ырдаш энди. Анан бағы ошондо жанагы Рысбай Абдыкадыровдун өзүнүн астында бир жылын аткарып бердим. Анан кайра өзүңдөн барбы деди белегечи. Жакшы да айткансың. Анан өзүмдүн ырман бар. Далалат кылып жүрөм деп бага астына ырдап берип балачак деген ыр болчу. Алдыга Курбеке сөзүң менен деген ырлар болчу. Ырдасам, о сен көрөнгөң бар экен, сен булагың башатың башка экен. Агырчы мен атам эл мадасын кайтачу эле. Эрте менен эрте кетчи да киши, 5-терде. 5:30 отурсам, биз жата элек болчу мен. Элдин астына, үйүнүн астына кишилер толуп кетти да. Ошентип Рысбай менен Асанғали келди Сабатардын үйүнө. Бак картаңды менен анан. Ой эмне кылат энди? Бизге ырдап бербейби. Аңчыкта жактан Рысбай эке чыга калды. Анан кой бул карыялардын астында мен
Bir айтқан сөзін атқарамын, ырдап беремін анан. Bir жарым сааттан кейін сырт қойып берді ғой. Овон артынан овон келди. Саватар Исаков деген ысым музыка ышкыбоздорунун көңүлүнөн түнөк тапты. Бир катар чыгармаларын Калипа Чалова, Фарида Карбозова, Рустам Сагыналиев, Роза Таберикова, Бакыт Акматов жана башка бир топ аткаруучулар зор кызыгуу менен аткарып келишет. Күтөөсүз келген кайрыкка кандай текст ылайык? Саватар Исаков овон менен текст бири-бирине шайкеш келип, бири-бирин ээрчигенде, бирине-бири айкалышканда гана угармандын сезимин ойгото алат деп санайт. Айыл ичинде мурдагыдай китепканаларга жаңы китептер келбей, кокустан колго тийген акындардын ырларынан бирди жарымы көңүлгө төп келсе гана, аны анан бир канча күн түйшүк тартып иштеп чыгып угарманына сунат. Ал убакта оюнчулардын баарын чогултуп хут сөйттен өткөрчү да. Ошол хут сөйттерде өткөн ырларым жана бала чак деген ырым, балалык деген. Алдаба Курбеке сөзүң менен деген оондорум. Унута албай бир өзүңдү деген оонум. Аясаң кичи деген оондорум, ырларым. Жүрөгүмдүн өтүнүшү деген оонум. Ал кайделең деген оонум. Туткундун тусагынан бошойт белең деген оондор. Талас жергеси, кең талас. Унута албай бир өзүңдү. Көп оондор азыр. Алтын фондда да ушулар. Кимдер аткарып жүрөт? Аткарып жүргөндөр Фарида Карбозова. Бизде өзүбүздүн айлык карындашым болот. Рустам Сагыналиев, Кутман Жолдошев, Самара Каримова, Элмира Гайып кызы раматылат, Жылдыз Тутуева, Гүлсүм Мамашева ырдап жүрчү. Роза Таберикова деген бар болчу. Aldaba Kурбеке сөзүң менен, ансызда жалыныңа күйүп келген. Ашыктык айшоласын чачкан болсо, армансыз бул жашоодон өтпөйт белем. Ашыктык айшоласын чачкан болсо, армансыз бул жашоодон өтпөйт белем. Элестиң, эстиң кеткис эрке таңсың. Эл ичине күтөркемди билип алдым. Көз караш күлмүңдөгөн мерим менен, күнөөсүз жүрөктү изип салды. Көз караш күлмүңдөгөн мерим менен, жүрөктү ezip saldı.
baba kuru bekir sözün menen ansız da jalınına kuyup kelgen aşıktık ayş olasın çaçkan bolsa armansız bu dünyadan ötpeyt belen aşıktık ayş olasın çaçkan bolsa armansız bunca şovdan bun dünyadan ötpeyt belem. Misal üçün мен көпчүлүклөрдү мындай бир нерсе жаратайын деп отурганда атайласаң эч нерсе келбейт экен бул. Мен өзүмө илкому келет деп отур. Ошол убактарда пайда болсо керек да. Мен түн болсо түн тура кал ошол акыры маселен. Ушу түшүмдө күнү акыры маселен. Ата эне, ата журт, жаратылыш койну, улуу табият, анан музыка. Armanda жүрем жанчанда, турат бир сезим, өмүрүңөгө жанчыма. Турат бир сезим. Мектепте аяктаган соң үйүндө жалгыз уул болгон үчүн алыска билим улап кете албай ата энесин аяр тутту обончу. Айыл ичиндеги кайнаган турмуш, механизаторлук кесип, түрдүү кесиптерде жүргөндө да колунан аккордеону түшпөй, сан түркүн кайрык издеди Сабатар. Ушул дараметин туаса жөндөмүн баамдаган ошол кездеги айыл активдери акыры айылдык клубда иштөөсүн өтүндү. Kıvırıp dağıstı ösütandağan Qaragay qayın arçasın tabihat bizge arnağan Oyno, oyno, oyno bal içinde tolu bağı var Keremet talas жерine suqtan at kelgen adamda Keremet talas жерine suqtan at kelgen adamda Alatosun aylanıp bürküttü jeldi jiregen Akkarlı büyük çokusu köň asmandı tiregen Tabihattın saymasın tarıtıp bir bergen talaska Irçısı menen tökmösün arıtıp bir bergen talaska Irçısı menen tökmösün arıtıp bir bergen talaska Beş taşken kol arası, kozluğunu çirkin karaçı Ordusu büyük manastı, tutup jürü talasın Jeni joğattay şekrebek, alım kulu Çыңгыз estebes Meyli kanı komuz şekkinde, astına adam salçemek Kabıllan mannas parktağan, kan bakay koşoydan tağan Kanike yapamay çürük, keng talas üçün dangtanam Kanike yapamay çürük, keng talas üçün dangtanam Men akınlardan айылда тұрғаннан алыс боламын. Алыстықтан көп. Кейбірде текст таппай да бастап қаламын. Алайын десе азыр библиотекаларда жаңы ақындардың кітаптары келбейді екен. Анан айылдық бұл өзгерістік Сакен Дүйшекеев деген ағай бар болчу. Ал өзім аға 89 жылы келіп қалды.
89-жылы келіп қалды. Бұл клубқа келіп қалыптыр. Анда Тауыш Бектұров деген ол Қарасудық танисың ғой, музыкант бар болчу. Ончы отшадағы. Ошол киши келіп қалды дағы. Бірдекелер чеймен отқана, мен өзім репетиция қылып отқанда, коллектив менен. Коллектив репетицияны тоқтатып тұрғаннан кейін, бүткеннен кейін жолық балықпенен. Мен шынай, мен неме жазып жүрем, жазып жүрем, кітептерім бар, кітептерім шығып жүрет. Маған бір екі орақ қағаз берді. Екі текст берді да. Қарасам, ұнытып албай бір өзімді, жүрегімден өтінде шыққанда, шындай екі текст берді. Мен ал текст алытында бұнда қарасам, оқыдым. Мені бірдеке сұрақ отады да. Күндөр өтті, айлар ақты, жылдар узады. Бала күнден бап естеген өнөрүн көөдөнгө түнөткөн обончу жана аткаруучу Саватар Исаков учурда Талас районундагы Манас айылында жашап, ар бир аткан таң менен баткан кечте дилинде табияттан кайрык сурап, адамзатты асылдыкка үндөп келет. Aylar öttü, yıllar öttü aradan. Körüge zar bolup жүрөm seni gayradan. Egerde joluguşsak azыр ökörüp, keçirip sen karar beleň meni gayradan. Egerde joluguşsak azыр ökörüp, keçirip sen karar beleň meni gayradan. Sүйüp olsa içi tarlık bolboso, süygön jigit kız dagdırındağı oylosa. Sүйüp sүйüsüne dağı jit albay, ara jolgo kızın taştap dağı oyboso. Sүйüp süygönüne dağı jit albay, ara jolgo kızın taştap dağı oyboso. Bize kömüşsü barkın bil albay, ajıraştık toluk turmuş nege kuralbay. Emne üçün bul taqdırga meni tuş kıldın, ayasaңчы o jaratkan meni Huday. Emne üçün bul taqdırga meni tuş kıldın, ayasaңчы o jaratkan meni Huday. Ayasaңчы o jaratkan meni Huday.